City Market Petty Traders Association. One more year more day at Tia Brashabja for a was Sante Mantum Nemo. In Yajina says Central Market Project no. A charity wasn't penny for do no etumubi. You were free what Womako baby shenimu. Sanka Sabre and Koma we na Womako or Bapim Sabre. When cause so a hunting or Woma BB de and penny for. Ain't in a yabehe na yako and some for from Yanyana no couldn't chambua. Yaneno ebet na eso. Na yademo concern for from what she be a wobudum Sun City so ye one more a free beer one more etiano. One more salangati for one more be a we are one musika. A mucho mono, one Adom Kasee, Edin Comey. Woman for Ebekaya, Bujuburam, Sun City, Ewa Kaswa Kwaniso, enipa bimu ekwaje nkrata efri koto, ema womo ebetu nipa dombi, a womo etimpatemo no. Na bra womo etu womanfo ewieye. Womanfo a womo etimpatemo no, ede ato Adom News in Central for enim se. Womanfo a womo ebetu womo no, womo afa kwoti kwan bi so, ede wia womo esika, womo adwene ho a, womo entiase. Womo echiremu se. Abra na womo eyi womo eniema efri womo edanim. Se na womanfo eso tutubotom peja mattress hwehwe baby esika wo wardrobe mu na wo mu bowra ho ewiewia o manfo yi esika mo kwakọt pa nyama na mo yi no mo se mi nyama bebre me curtains ni na yi esusom nyina mo bubu ade ni nyina eyi ni keke ade na esa mo yesa bi o mu free mini me bi o mu free mo ka police for na ode o mbae amo ka police for na ade o mo bae o ma wi bibi o ma wi mi sika me ya Miska me to enra me to ade na nene na nsa de ma wi ayi 50 million boys abahol bebre yo se ma bi oma o se yesi o bi enema ade am se ma kokota ko wini coach keys nti esi yenye na mangwa bonchi ma o ni ko give like o my amount be esi en twene eni am kana ya no motiso so just say me say me 250,000 ma metua 12,000 ye follow akra o mka me tua en salom ka che 250 million say ntua to me tua 12,000 we enam so ama district chief executive for Ogumwa East Solomon Dako kwam e de atudwa se anamo wa manfo etuye wo mo egu won ho animase na nsese nke banisa asama we si wo buduburam anope no me oyen enyiwu na oyen na ahobo so osande fine assembly assassin no oyen heneza na mbom oman mrawom nti mra kire obi fa wasase na otenado a kwana wofado waje court ma court obuama wa inyesabe isari fi court hara na reko akoteke mo possession inshisha da ho a assembly na damasase no ana property no owomu no wobobo hina manze de ma court damasase na da amam nti mehia momwa na fi masase no makwaje